Korang tahu tak, ada 5 cara nak buka boot kereta Chery yang ada power boot. Jom saya tunjuk. Cara pertama, menggunakan sensor. Cara kedua, tekan buttons dekat sini. Wow. Cara ketiga, tekan button dekat remote. Wow. Cara keempat, tekan button di sini. Cara kelima dan yang terakhir, menggunakan voice command. Hello Chery. I am listening. Open the boot. Got it. Opening the trunk. Okey, boleh pilih mana satu cara favourite korang untuk buka power boot kereta Chery. Thank you for watching. Follow for more.